Afrika ngithi ke kini vukani ma-Afrika manje sekuyisikhathi ayikho into ebuhlungu njengokubona ubaba uNcamalala Msholozi ebhadla ejele bantwana bama-Afrika ngithi kini umthetho sawuhlonipha eyifundayo zifundela ubala zikhohliswa ngama-airtime namadata ukuthi zikwazi ukubuka amahlaya ko-Facebook zikhohliswe ngamaphasela okudla sesiphenduke sayi izinkubela zendlala sanqunywa izandla nenyawo saphenduka sayi izinkexamkhono ezweni lokhokho sithi mangabe sifuna ukukhuluma bese emveni kwalokho uthola ukuthi umuntu uyaphakamisa emveni kwalokho bese thi-ke uzokukhohlisa ngokuthi uzwelelwe yini ukuthi unqume ngaphandle kokuthi umuntu abeke icala ngoNcamalala kwaduma ihlombe kwaqhuma amashampeni koStellenbosch kwaqhuma amashampeni kuzo zonke ikhusungu zalelizwe laseNingizimu Afrika eziqhoqhobele laba enithi baniphethe kodwa bajojwe emumva ngokhatho ngabelungu nibesabana abelungu lungisani sizwe ma-Afrika ngithi-ke kini abo ikhusungu zalelizwe igazi liyochitheka kulelizwe laseNingizimu Afrika ngithi liyobuzwa esandleni sikaJaji uZondo liyobuzwa esandleni sikamongameli uCyril Ramaphosa ngoba emlandweni kuyaqala ngqa ukuthi umnumzane wekhaya athula du angasho lutho kebe eyindli vutha indli yavuthwa izwe liyasha bona kunomkhuhlane ezweni owafika ngenxaphephe saphatheka kabi sahlonipha kwathiwa sihlale endlini ma-Afrika sahlala ezindlini sahlonipha kwathiwa siqhelelane sahlonipha sathola ukuthi hawu onakele ezweni idelta variant leni sifikile ma-Afrika ubani oseboshiwe ngoba i-negligence leyo fanele sivuke siyobavulela icala ngaphezu kwalokho abakwenzile njengamanje yokushisa lelizwe laseNingizimu Afrika fanele siyobavulela icala lobudedengu ngoba bebazi kahle ukuthi e-India isihlasele i-delta virus kodwa bona bakhethani na bakhetha ukuthi bayivulele ingene izojuqa isizwe sawuphona amakheba ma-Afrika eNingizimu Afrika akeyafa umuntu kabili njengomkhovu sibulewe siphila ngakho-ke ngithi mina ma-Afrika vukani now is the time to fight for your own mina ngithi ubaba ethele branch wangena necapha ikhodesa okwavunyelwana ngayo ukuba thina sibe zinkukhu zalelizwe ayikho ngisho emlandweni kaGugu kwenziwa yini khona-Afrika wasuka lapho waphakamisa iflege lobandlululo ukuvukela umbuso lokho ongapheki kwezinto zonke emhlabeni jikelele ukuthi uphile esigcemeni sakho wedwa wena ungavumeli ukuthi umthetho sisekelo wezwe ukulawule lo mthetho sisekelo wezwe lokuthiwa i-constitutional democracy yiyo kanye kufanele sidile nayo ngoba yakhandwa abantu abayizitha aba-controla i-economy yale country uma bathi KwaZulu ayikhonkoti nethambo njengoba ingakhonkoti nethambo kwelakithi kaMthaniya ngiyakutshela ukuthi esingelutho njengoba mina ngumongameli wokuqaba ngumongameli wabampofu ngumongameli wabangenamandla ngumongameli wamabhinga ngumongameli weyishabasheke zalelizwe ezoyithatha zilifake ezandleni zabantu abafanele ma-Afrika ngithi hlalani ekhaya nihloniphe umthetho kahulumeni kodwa bese neziqiniseko sokuthi niyayiguqula yonke le nto bakwethu silambile ngaphezu kokulamba siyabulawa ngaphezu kokubulawa siyahlukunyezwa ngobaba wethu ukuthi akawubhadle ejele ngithi ma-Afrika into ezokwenzeka kulelizwe ngiyayisaba uma ngabe umongameli wethu engakhishwa ejele zingaphelile izinsuku ezintathu kusukela manje mina ngithi Cyril Ramaphosa Jaji uZondo noma ngabe ninamalini msuza kithi ngithi mina njengamanje lemhlangano lebambe ngaphela ngaphansi kwama-econ isikhathi sawo siphelile manje ngisho ningathumela abantu mina abangibulala manje angikwesabi ukufa iqiniso emhlabeni ngasilo seliphelile 27 years of democracy ninikeze isikhathi njengamanje khiphani ubaba ejele zingapheleli izinsuku ezintathu ngale kwalokho liyobe sukuthi nina seniyiphosele KwaZulu sithi na akhozi nene lemvubu lengadliwa ezingweni ucebe sithi thina KwaZulu akhosoka lengenesika ubaba amagama ahlala wakhuluma uhlala ethikithi umuntu akalahlwa imuphi umgqomo kulahla umuntu
ikhehle no 8 years elazabala lelizwe nithule ama-Afrika nilena inja ziyahlula nineka amasende kulelizwe ekubeni nazi kahle ukuthi e-Afrika akwenzeki ukuthi eke umuntu omdala kangaka i-freedom fighter isejele ama-Afrika nayo ngixolisa ukuphamisa amzenzi ngizwa ubuhlungu izinto into ebuhlungu ama-Afrika sishisa izwe lethu ngicela njengamanje ngani zakwethu njengoba sibulalela lelizwe silibulalela abantu abanemizi phesheya abazondiza ngambhano webohlala phesheya kwemali yinina eniziwula enathatha izwe namnikeza abantu abangalungile wathini uMandela ephumethela wathi leli qembu lenu elikhululele lelizwe anoloshayile ihlombe lishayile ihlombe ithi inqola mayisiphose kodongweni nisukume nilikha hayi emlandweni wethu nina njengamanje noba izizukulwane sinjani niyokhunjulwa ngani niyofika emthini kubaba mkhulu benu uma ngabe nivumela obaba esibahloniphayo esibathandayo kodwa bebakhulula lelizwe laseNingizimu Afrika bakwenza okwabo thina senzani sithi njengamanje noma ngabe kuliphi ikhona lomhlaba asilwe sizenqamuka ikhanda silole ukuthi phuma baba uthejele nombolo 1 nombolo 2 sithi sifuna inkululeko yezomnotho kulelizwe kulungiswe i-constitution of this country le constitution of democracy iphoqe labo ngcewankulu iphoqe labelungu laba basidelelayo ukuthi iphoqe with immediate effect ukuthi angithi uyasho with immediate effect bawuvala utshwala siyakhala nomhlaba immediate effect immediate effect awushintshe i-constitution loyo ukuthi uvumela abantu abamnyama babe nomnotho wabo ezandleni zabo angani nina nithi ezweni lethu thina sibe certificate yokuthi sibamnyama ngempela ihlazo iBE ihlazo uthi mina fanele ngi-introduce iphepha elithi ngimnyama ezweni lami never I will never allow that uma umuntu omnyama ordinary ukhuluma nje ubani kodwa uma umuntu omnyama uthi unelungelo lokuvota ubaleke mawuvota makufanele uvoice out your concern regarding the matter that is a crisis this is the biggest crisis in our lifetime this is the biggest crisis or in the history of democracy this is the biggest crisis sukela esizukulwaneni sawushaka kasenza kakhona into engazi siyenzeke ukuthi ngabosha umuntu omnyama sithule ekaboshwe abantu abamnyama emveni kwalokho Holanda ikhehla eno79 kodwa ama-Afrika nithule nithini nilele ama-Afrika sibulawa ama-Afrika nilele uthi esahambile ubaba kosiwa this is the turning point we will never go back abamkhiphi bebeshela uma behluleka lokho ngithi sizo zonke zama-Afrika inhlenta naseningizimu nesenyakatho naseningizimu sithi sawugcina umthetho waseningizimu Afrika kodwa makuphela insuku ezintathu uba bengaphumile ejele siyahamba sonke siyala ubabalele khona siyolala khona onqele singane akaye khona siyohlala naye ubaba azaphuma ejele mama sibulala basibulalele khona sithi honjani asambe isalukwazi ohamba nge-wheelchair ogulayo ayogulela ngakhona ngoba vele izwe livaliwe anikwazi ngishule namaphilisi emakliniki kodwa ubaba ulapha nje uma ngabe Ramaphosa Zondo ngoba ubaba bendimdelela nimthatha kancane nithi akayilutho kwenzakala nezweni sinomkhuhlane inombolo zenyuka like nobody's business. This is a state of the nation.